السلام عليكم، اهلا يا ابطال جريد 4. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الليسون بتاعنا سهل وبسيط، وكنا عارفينه من قبل كده، بس هنضيف عليه حاجات جديدة وحاجات لازم نركز واحنا بنعملها. الليسون النهارده بسيط جدا، ويلا بينا نشوف هناخد ايه مع بعض. النهارده معايا من يونت 2 concept 1. عندي lesson 2 addition with regrouping. تمام، تعالوا نشوف مع بعض. لما كان بيجي يديني two numbers ويقول لي ايه، اعمل لهم adding، اعمل لهم adding. تمام، اعطيني ايه؟ مش كنا بنقول ان الاسهل ليا ان انا احطهم كده، احط two numbers، اكتب 227 plus 293. تمام، ها، وكنت باخد ايه؟ كنت باخد الونس adding مع الونس، والتنس بلس التنس، والهندردز بلس الهندردز. تمام، ها، الونس بلس الونس 7 بلس 3 10. نكتب الزيرو ونطلع بالوان. ها، 1 بلس 2 3 3 بلس 9 12 3 بلس 2 5. جبت 3 منين؟ عملت ال 1 بلس 2 بقوم 3. ها، 3 بلس 2 5، يبقى الانسر بتاعي ايه؟ 520. تمام، تاني واحدة اما نعوز نحلها كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول ايه؟ تعالوا برضو نكتبهم تحت بعض. ها، هتبقى 539. طبعا انا بعمل adding الونس مع الونس والتنس مع التنس. طب هنا 62، هل هنا في 100 في ال 62؟ لا، فسيب مكانها فاضي واكتب بت في ايه؟ في الونس والتنس. ها، 9 بلس 2 9 بلس 2 11 1 1. ها، هتبقى 4 بلس 6 10 10. نكتب الزيرو نطلع بالون اب ايه؟ اب الفايف. ها، 1 بلس 5 6، وهنا زيرو يبقى 601. يبقى الانسر بتاعي 601. تعالوا نشوف اللي بعده. هم. عندي 8000، اكتبها في بتاع في الثاوزند. ها، وزيرو في الهندردز، وفور في التنس، وناين في الوانس. ها، والنمبر اللي بعد كده بلس 200. ها، 90 2931. هعمل لهم بلس، هعمل adding للتو نمبرز دول. ها، 9 بلس 1 10 0 1 فوق مين؟ فوق الفور. ها، هتبقى 5 بلس 3 5 بلس 3 equal 8. ها، 0 بلس 9 9 8 بلس 2 10. ها، وهنا ايه؟ مفيش حاجة، فانزل بالوان زي ما هو، ما يطلعش فوق اي حاجة. يبقى 10,980. تمام، يبقى كده كتبت الانسر بتاعي بتاع السؤال ده. ها، اللي بعد، افتكرنا كنا بنعمل ادنج ازاي؟ بار ايه؟ باي جروبنج. تمام، تعال نشوف اللي بعد كده. هم. كنت اكتب النمبر. ها، 40 14,275. ها، بلس مين؟ بلس 5 50 بلس 15 7 بلس 15,725. ها، هعمل لهم adding 5 بلس 5 10 10. احط الزيرو واعمل 1 ايه؟ up. ها، هتبقى 8 بلس 2 هتبقى 10 0 وال1 up 2. ها، هتبقى 3 بلس 7 10 10. 5 بلس 5 10. 1 بلس 1 2 بلس 1 3.
يبقى 30,000. 30,000. هناخد السؤالين دول كده homework، وياريت يتحلوا عشان ايه، عشان تبقوا متابعين معايا كل حاجة. ها، بيقولك using rounding to the nearest 10 وfind then ايه the answer. تمام، تعالوا نعمل adding زي ما احنا متعودين عادي خالص، نمشيها خطوة خطوة. ها، 9 plus 2 equal 11. 1 up 1. ها، 1 1 2 2 plus 3 5. 51. تمام. طيب هنا عايز to the nearest 10، ان انا اعمل rounding to the nearest 10 وبعدين اعمل لهم adding. تمام. ها، ال 90 دي to the nearest 10. تعالوا نشوف. ها، النمبر اللي هنا strong number ولا poor number؟ ها، rich ولا poor؟ لا ده rich، ده 9 يقدر يدي لل1، يقدر يديها 1، هتبقى 20. فاكرين الريتش نمبر والبور نمبر؟ ها، تعالوا نراجعهم تاني. البور نمبر كان 1 و2 و3 و4. طب الريتش نمبر كان 5 و6 و7 و8 و9. تمام. ها، تعالوا نشوف هنا في التن. عندي هنا ايه؟ عندي التو بور ولا ريتش؟ لا دي بور، ما تقدرش تدي حاجة للثري، فتبقى 30. ها، 20 plus 30 تبقى 50. دي الانسر بتاعتي. ها، 1 plus 6 equal 7. ها، 5 plus 8 13. 13 نكتب 3 ونعمل up 1 هنا. ها، 1 plus 3 4. 4 plus 2 6. يبقى 637. تمام. هنا عايز to nearest ايه؟ to nearest 10. طب ال1 ها، بور ولا ريتش؟ ال1 بور، ما يديش للايه، لل50 حاجة، فيبقى 350. تمام. ها، 286. ها، 6 بور ولا ريتش؟ ريتش، تدي ال8 تخليها 9، فتبقى 200. ها، 90. يبقى الانسر بتاعي ايه؟ 0 plus 0 0. ها، 5 plus 9. 5 plus 9 equal 44. ونعمل 1 هنا. ها، 3 و 1 4. 4 و 2 6. يبقى 640. تمام. ها، 8 و 1 9. ها، 7 plus 2 9. 5 plus 1 6. 1 plus 4 5. ها، ال8 هنا بور ولا ريتش؟ ال8 هنا ريتش، هتدي 7 1. تمام، يبقى عندي 1580. ها، ال1 هنا بور ولا ريتش؟ بور، مش هيدي لل2 numbers، فهتبقى 20 زي ما هي، فيبقى 4120. ها، تعالى نعمل لهم adding. 0 plus 0 0. ها، 2 و 8 0. 5 هتبقى 10. هتبقى كده 6 6 و 1 هتبقى 7. 1 plus 4 5. تمام. هنا عايز ايه؟ to nearest 100. هنا to nearest 100. تمام، تعالوا نشوف. ها، 6 و 9. 6 و 9 15. تمام. 1 plus 2 3. 3 plus 8 11. ها، 7 plus 1 8. وهنا 0
فتبقى 815. تمام. هنا to nearest 100 يبقى انا هشوف النمبر اللي في التنس بور ولا ريتش. تمام. هنا ال2 بور ولا ريتش؟ ال2 بور، يبقى هنحط ال7 اللي في ال100 واللي قدامها هيكون zeros. تمام. هنا عايز to nearest ايه؟ هنا عايز to nearest ايه؟ to nearest 100. تمام. بس انا هنا ما عنديش 100، عندي ايه؟ عندي 0. تمام. ها فين النمبر تو ايه اللي قريب من ال100؟ ال8. ها ال8 دي بور ولا ريتش؟ ال8 دي ريتش نمبر، فهتخلي الزيرو دي هتخليها 1. صح. فهنحط هنا 100. تمام. 700 plus 100 800. تمام. 3 و 4 12. 4 و 8 12. ها 1 و 3 4. 4 و 8 هتبقى 12 برضو. ها 1 1 2 2 5 7. تعالوا نعملهم to nearest ايه 100. ها ال 3 دي بور ولا ريتش؟ بور، يبقى احط 100. ها ال 5 قدامها ايه؟ قدامها 8. ال 8 دي بور ولا ريتش؟ لا ريتش، تخلي ال 5 تخليها 6 فتبقى 600. 100 plus 600 equal 700. تمام. ها هنا عايز to reach ايه 100 برضو. تعالوا الأول نعمل لهم adding 2 و 4 6. 6 و 8 14. 4 نحط هنا ال 1. 1 و 7 8. 8 و 3 11. 1 وهنا 1. ها 1 و 4 5. 5 و 1 6. 2 عندي هنا 3 plus 2. 3 plus 2 5. ها انا ماشيه بسرعه عشان مش جاي اعلمكم الادنج، احنا جاي نعرف ازاي اخلي النمبر اخليه to the nearest tens او hundreds وبعدين بعمل لهم ايه adding. تمام. ها هنا النمبر اللي عندي ده to nearest ايه 100. فين ال100؟ ال7. ها اللي بعدها مين؟ ال6. ال6 دي بور ولا ريتش؟ ال6 دي ريتش، فتخلي ال7 تخليها 8. فيبقى نكتب الارقام اللي قبل ال7 زي ما هما. عندي ايه؟ عندي 3 4 ايه 34,000. ها وقلنا ال7 دي هتبقى 8 واللي قدامها خلاص بقوا بزيرو. ليه عملت nearest 100؟ تمام. ال3 هنا اللي قدامها مين؟ 8. ال8 دي rich، هتخلي ال3 4. اكتب النمبر زي ما هو 21. ها وال3 هتبقى 4. ها و100. 0 0 0 0 بلس 0 0. ها 4 و8 12. 2 نعمل هنا 1. ها 5 1 بلس 4 5. ها بلس 1 هتبقى 6. 3 و 2 هتبقى 5. يبقى 56,200. اللي بعد كده عايز ايه to nearest thousands. تمام. تعالوا نشوف. ها جاي يقول لي ايه؟ يقول لي using rounding to the nearest مين هنا المرة دي thousands. تمام. تعالوا نعمل لهم adding كده اول. ها 5 و 9 14. ها 1 plus 5 6 plus 0 يبقى 6. 3 plus 8 ها 11. 1 plus 3 4. 4 plus 0 4. هتبقى 4164. تمام. هنا عايز اعمل النمبر to nearest مين thousands. فين هنا الثاوزندز؟ ال3. ها ال3 هنا مين اللي اقرب لها؟ ال3 دي بور ولا ريتش؟ لا دي بور، فتبقى 3 زي ما هي، فتبقى 3000. تمام. هنا الثاوزندز اهو. تمام. مكانه ايه؟ مكانه 0. ها اللي بعده مين؟ ال8. ال8 دي بور ولا ريتش؟ لا دي ريتش، يعني تقدر تدي للزيرو 1 فتبقى 1000. ها 3000 بلس 1000
3000 plus 1000 هتبقى 4000. تمام. 1 plus 8 9. 2 plus 9 2 plus 9 11. 7 plus 1 8. 8 plus 3 11. 7. 7 plus 5. 7 plus 5 equal 12. 2 plus 1 3. 3 plus 4 7. طب تعالوا نعملهم to nearest ايه to nearest thousands. تمام. ها مين هنا القريب؟ مين هنا thousands؟ السكس القريب منه مين؟ السفن. ها 7 بور ولا ريتش؟ ريتش، يبقى تخلي 6 تخليها 7 فتبقى 27,000. تمام. اللي بعده ها ال5 بعدها ال3 بور فتبقى 45,000. تمام. نعمل لهم adding. ها هتبقى 0 0 0 ها 7 و5 ايه 12 2 وهنا 1 ها 1 و 2 3 3 و 4 هتبقى 70 ايه 72,000. تمام. 2 و 1 10 0 وهنا 1 هتبقى 4 بلس 6 0 نعمل هتبقى 10 ها 6 و 1 7 7 و 1 8 ها 5 و 1 6 وهنا 8 و 0 هتنزل 8 زي ما هي. تمام. تعال نشوف ها نعمل لهم to nearest مين thousands. ها الفايف اللي بعدها 6 ال6 دي بور ولا ريتش؟ لا دي ريتش فتبقى 86,000. عملنا ايه؟ خلينا اخدنا من ال6 1 بقت ايه؟ طالما هو ريتش يبقى قربوا لمين؟ اخلي ال5 تبقى 6. تمام. هنا ال1000 دي مين اللي هنا اللي معاها ال1 بور ولا ريتش؟ لا ده بور فتبقى 1000 عادي خالص. ها هيبقى 87,000. عملت لهم adding. تمام. تعالوا نشوف هنا بقى ايه الستوري بروبلم. تمام. هنا بيقول لك answer the following problems. تمام. جاي يقول لي if 273 ships passed through the Suez Canal in January and 375 crossed in February. Find the total sum of ships in the 2 months. تمام. يعني عايز السم، عايز ايه total sum، فاكتب هنا التوتال. اكتب التوتال بتاعي. التوتال sum يعني عايز مين؟ عايز نعمل ال 2 numbers of ships، عايز اعمل لهم adding. يعني اكتب هنا 273 plus مين plus 375 واعمل ايه؟ اعمل adding الونس مع الونس والتنس مع التنس والهندردز مع الهندردز. تمام. ها once مع once 5 plus 3 او 3 plus 5 ها 3 plus 5 8 3 plus 5 8 ها 7 plus 7 14 ها 1 و 2 3 وبلس 3 يبقى 6. اقدر اعمل لهم adding كده او اقدر اكتبهم فوق بعض واحلهم. طب تعالوا كده نحل ايه اللي بعدها. بس تعالوا الاول نشوف هنا ايه. انا كتبت ان ده التوتال سم وجبت له وعملت الادنج بتاعهم، بس النمبر يا ترى اللي طلع لي ده بتاع ايه؟ مش انا عارفه ان هنا عملت ادنج للشيبس وهنا برضو عملت ادنج للشيبس اللي باصد ثرو ذا سويس كانال. يبقى طالما الشيبس بلس شيبس يبقى لازم يطلع لي برضو الناتج بتاعي ايه، الانسر بتاعي برضو الشيبس بتاعتي. جاي هنا يقول لي ايه a bridge of ants ايه constant of ايه
142 ants and another bridge constant of 165 ants. How many ants are there in the two bridges together؟ يعني هو عايز يعرف ال number of ants، يعني أنا أعمل لهم adding، يعني أعمل 142 plus 165 أعمل لهم adding وأشوف الأنسر بتاعي قد ايه. 2 plus 5 7 4 plus 6 10 1 plus 1 2 2 plus 1 3 والأنسر بتاعي ايه 307 ants. هنا بقى جايب لي big numbers، جاي بيقول لي هبة bought a mobile for 21,675 pound and a laptop for 18,325 pound. تمام. وجاي بيقول لي how much money did هبة buy. تمام. مش هنا دفعت money عملت في دفعت فلوس وهنا برضو دفعت فلوس، يبقى انا اعمل لهم adding هطلع الايه ايه الانسر اللي هو عايزها، كمية الماني اللي هو عايزها. تمام. تيجوا نجاوبها زي ما احنا كنا بنجاوب عشان دي تبقى سهلة علينا. يعني انا اعمل ايه؟ يعني اكتب 20 ايه 21,675 واعمل لها adding مع ايه 18,325. تعالي نعمل لهم adding. ها 5 و 5 10. ها 8 plus 2 10. 7 plus 3 برضو 10. ها 1 plus 1 2 plus 8 10. ها 1 plus 2 3 plus 1 4 يبقى 4,000 باوند. تمام. يعني اكتب الانسر بتاعتي 4,000. احمد and عمر participate in a project. احمد paid 342,650 pounds and عمر paid 245,950 pounds. Find the total cost of project. تمام. تعالوا نكتب كده النمبرز مع بعض فوق بعض ونشوف بقى الادنج بتاعتي هتبقى عاملة ازاي. 0 plus 0 0 5 plus 5 10. 1 plus 6 7 7 plus 9 هتبقى 16. 1 plus 2 3 3 plus 5 8. 4 plus 4 8. 3 plus 2 5. يبقى عندك ايه التوتال بتاعتي؟ هقول التوتال equal التوتال عندي equal ايه 588,600. هنا بتكلم عن الباونس يبقى يا اما اكتب باونس يا اما اكتب ال اي. تعالوا هنا نشوف في الايه في المالتيبل تشويس. جايب لي بيقول لي choose the correct answer. تمام. جايب 165 plus 142. 2 plus 2 الونس بلس الونس 2 plus 5 2 plus 5 7. 4 plus 6 10 10 يعني 0 واعمل up 1 هنا 1 1 2 2 plus 3 1 هتبقى 3 يعني 307. يبقى الانسر بتاعي نمبر سي. هنا برضو جايب لي 2 numbers وعايز نعمل لهم adding. الونس بلس الونس 9 plus 9 هتبقى 18. هعمل 8 واعمل up هنا 1 1 1 10 10 و 4 يبقى 14. اكتب 4 واعمل هنا up 1 1 1 2 2 0 هتبقى 2 6 و 8 هتبقى 14. يبقى 40,248 دي الانسر بتاعتي.
9 و 4 13. اكتب 3 واعمل اب ايه، اب 1 هنا. جمعت الونس مع الونس، احط النمبر الزيادة فين؟ مع التنس. تمام. 2 و 1 3. 3 بلس 4 7. 0 بلس 5 تبقى 5. 1 بلس 2 3. وعندك 3 بلس 9 ما عادش عندي مكان، هنكتب هنا. هتبقى 12. يبقى 123,573 هتبقى الانسر بتاعتي دي. تمام. عايزة السم بتاع التو نمبرز دول. 5 و 4. 5 و 4 ايه؟ 5 و 4 هتبقى 9. 7 و 2 9. 7 و 2 برضو 9. و 1 و 6 1 و 5 هتبقى 6. يبقى الانسر بتاعتي B. اللي بعد كده عايز برضو ايه؟ عايز which one is ايه the sum. برضو جايب لي النمبرز فوق بعضه، عايز السم. 8 و 5 13. 6 و 1 7. 7 و 1 8. 5 و 7 12. نحط 2 نعمل up 1 هنا. 1 و 4 5. 5 plus 2 7. يبقى الانسر بتاعتي نمبر دي. تمام. تعالوا نشوف الانسر هنا ايه. 7 و 4. 7 و 4 11. 1 و 0 1. 1 plus 5 6. 6 و 6 12. نكتب 2 نطلع بالايه، بال1. 9. 9 plus 4 13. 1 plus 5 6 plus 2. 6 plus 2 equal 8. هيبقى الانسر بتاعتي فين؟ مفروض 83,261 نمبر B. وبكده نكون خلصنا السيشن بتاعنا. ما تنسوش تشوفوا السيشن اللي قبل كده وتتابعوا معايا السيشن اللي هنزلها بعد كده. ويا ريت تعملوا لايك عشان كل زمايلكم تستفادوا، وتنعمل شير برضو لاصحابنا لو احنا استفدنا من الحلقة عشان كل زمايلنا يستفادوا، وما تبقوش انتوا بس اللي استفدتوا. واتمنى اشوفكم بخير دايما، واشوفكم السيشن الجاي على خير. سلام.